umukomere Jean. Nde Janvier. Jean Janvier. Naringize. Charles. Charles. Nicaye mu bye naraje. Je gukora iki? Je gukora iki? Nyine nje gufata umuntu. Kwa Janvier wowe Janvier gutiwe. Ya Janvier. Herega buriya Janvier twariganye. Urumva twararagiranye. Yewe turaziranye cyane. Buriye hehe n'umuhoro uri kuvuga uje kwenda hano. Nyine nashakaga ngugire Janvier. Vuga gake ndasokuriza abashitse bari hano. Rero umutware wanjye ntabwo yari yazi. Ari mu kazi. Ibyo byose ndumva atazi ko yari afite abashyitsi bamugendereye. Yarabimenya ko turarara siko nzaje ndaba hano. Ubwo n'undi kumva muri burare ahanaza abasanga ahangaha. Nubwo yanaza nyuma y'ukwezi rwose azaza. None ufite gahunda yo kwibera hano? Uzi twasubira iriya. Nta kibazo nagutwanga abashyitsi. Si wumva se. Urugo rutagerwa burya ngo ntabwo ruba rurimo umugisha. Urabitse turanakoraga ku buryo nyine utavuga wenda ngo turi inyanda. N'iki ngiki bura niba mukeneraga kuvuga ngo umuntu aragira. Ni meza. Kugira kitagumya kwanduza hasi twagifashe twagiterura hano hakaba hakeye kigatanga n'umwanya kugira udatambuka kikagutega. Oya nta kibazo ahangaha niho yagenewe. Niho yagenewe. Oya ntabwo ari gutya. Cyatega n'umwana ugasanga umwana. Oya gutya niho cyamutega mumufashe tugikore neza. Yego kanza reka ngufashe rekuza ariko ngufashe kibarandure neza. Oya kimeze uko cyane byiza. Kuko niyo bazanye ibyo kurya cyangwa kunywa batereka hano ntabwo batereka hasi ntibihirime. Oya ntabwo byahirima kandi bifite amaguru. Twagize ngo umukeka go hasi nigo bicaragaho. Yego nabyo bishoboye wakwicaraho. Ubwo nagize ngo niho murara. Mu bimwe mbirire hano umukeka. Oya kandi batereka ahangaha ntabwo ahangaha baharira. Nyine reka mbibwire. Bwira Janvier nyine haze Ndaranyubutumwa wa kera yaje kumara. Amaguru nataya kunyereye ahangaha. Oya nyine nahugeze. Nazite ariko mbwira Janvier. Janvier nawe uri hano. Janvier nawe uri hano. Bare kabiri wasubiye hejuru. Usumike igipangu kugica ugisimba. Reka nze murebe nta. Murebe. Murebe mu nzu. Murebe mu nzu. Uri hano. Ariko si kuri kumbuza kuja kureba Janvier. Uri kumbuza kuja kureba Janvier twariganye kuva kera ananzi. Uri kumburiza iki? Umva nahubetse kudasukuriza abasare bari hano. Mwese wareka nkaje kwirebera Janvier uri kunshaka nje kumureba heba. Nje kumureba mu. Umva. Nudasimbuka reka nje kumureba mu nza nk'umuhoro gwanje ari. Janvier kurimo umuhoro we. Oya abantu bari kumwe nawe. Abantu bari kumwe nawe bafite umuhoro wanje. Reka nje kureba Janvier. Bafite umuhoro wawe. Baraguhera hanze. Ndavuze ko ndakura abantu umuhoro wanje. Bitakumateje akavuye hano. Ndakura. Mbabujana umushura mfashe. Umushura mfashe. Ndakura. Icara zamu. Wari gushaka iki hano? Mwiriwe. Oya ukuja kumusubiza iki? Umuvugira. Ahubwo si wande kuri ucaka hi. Wande kuri abakamba umuhoro wanje. Umvikane. Iyo nduru si kandi ivuze. Ndi kumva wagira ngo ni Ndaranyubutumwa pa. Ariko ndi kumva mwijwi rye. Ndi kukubaza uri gushaka iki hano muri uru? narinje nje kureba Janvier ga twariganye. Waje unyuze? Naje nyuze mu nzira. Mu nzira. Kujugera no wanyuze he? Kujugera no. Nanyuze hano. Ahangaha uri kubona hari umuryango. Aha uri kubona hari umuryango. Nyine nagushatse ndagubura. Ko bajura bakora ujana ko bajura bakora. Ahangaha uri kubona hari umuryango ko aricyo ndi kukubaza. Umuryango nagushatse ndagubura. Wabuze umuryango surasa umuryango.
ubwo rero nibyo nandi kukubwira Janvier twariganye turaragirana ahubwo uzi ikibabaje naje nta n'utujumba nzamuzaniye uziranye na Janvier mubaze Ndaranyubutumwa baramuzi ntaranamukopeza muziranye mu buhe buryo twariganye wowe wiganye na Janvier mubaze Ndaranyubutumwa aranze uhitamo gusota urupangu oya daho ya icara se cyangwa wicara nawe worohamo umufata gutyo uzi ko umuntu ari bwumva ikibazo cyo ugiye kuvugana n'umujura rata nari nje kubasura ukadusura se ugasimbuka igipangu nyine nuko habaye ibintu byo kutamenya aho umuryango guri uyu mumugi narinje ndomushitse murekure ngaho karibu mabuja afite inda cyane genda nawe aho nagutumva erega hano ndahazi ni urusaho bwa mbere manje unyura he ko nase hano hari inzu ariko si wowe uri kurinda wavuga gutyo uri kubona nyuze hano ngaha ntahasanga uyu mumama unyura haramba ariko si unyura hari toni mufate nawe ugenda kunagusura ugeje umuntu wirwa mu ni karibu Ndaranyubutumwa nawe gamayira uragamenyaga garamwe maze ngo murabirya mwenye Muhoro rwanje muraziranye mushoboye kuhuruta ayaziranye na Janvier aba ntago mbaza ariko murampa muhoro rwanje bambasi ubwo uradiraguje ngo ni imihoro zikuzanye ariko rero abantu bagiraga inda zabarenze pe ese ubuye usindiri kumubunza none se ubura kubona ari iki kimuza nyanga umuhoro iyo utegereza ntibari baragukuzanira ninde se ukubwiye ko hari ndiri kumbuga cyangwa ubundi kuviriya kugera inora Mesi nawe urabona nk'ubwo muhoro nimba nanagufite da azi ko ntari hehe mu rugo none ubaradiraguje ngo azi ngo ndi hano ahara tasangera najemora yamwe data mabuja cyonze cyo narinje kwisurira Janvier kubera ko twiganye umva ni icyo kiri kungenza nta kindi umvanya ko murampa muhoro rwanje vugisha ukuri kwiri kugushika abantu za nukumva ngo umuntu yagiye mu bakire rero we bakasha ubwonko musi wagize ubu yaratuje azi ngo turaha ndavuze ngo mumpereze umuhoro wanje ariko rubanda muzapanabi akamenya guhinda yego sha ati nukumva ngo abantu bari ahantu hazima ubwonko bugatubikana yavuze ko iri kumushika abantu za n'agatoki we mfunge bitoki ariko warasha kuntengu ukavugisha ukuri ngo iri kunshika abantu njereka mbabwire ukavuga ikiguzi njereka mbabwire njyewe Janvier twariganye kubwira abantu urumva ntabwo njyewe naje hano ngaha nzanwe n'inda suvuze n'amaguru vuga neza udakanuye ago maso ntibarakumva mwebwe si ntimuri kuyaturumbura nk'ay'imikenganye siko wagira ngo hano mnageze iwanyu vuga ngo nindi iri kukubunza ntabwo ari indi iri kumbunza njyewe mfite ibiryo urarya ruhaya icyo mubwiye ahubwo si ibyanyu oya nubwo ntabirya ni idani ko ari ibyo kwa Janvier ndavuze ngo muze mumuhoro wanje simabuja mumukinguriye mute naho muri kubona ko n'ubwenge nta kintu kirimo dore uwamazuga iwacu yaragamaze ari gupfumagura ari muri viziyo rimwe yama gora reba umubyeyi w'abandi ari kwitarara kuko nabesha ayiwe kubona nabesha usibye ko bashaka ubu ntabwo aterwaga impuhwe yeme romewe n'ubusatsi bw'izingazize ndavuze ngo mumpereze umuhoro wanje ugire vuba cyangwa se kuko izi mihoro uri kuba ari ndavuze ngo mumpereze umuhoro wanje acabana we ntabwo wandenza amafi ariko ubundi izo mihoro ubu uri kubona ndi mu rugo ngo nguwe muze tujane mumpereze umuhoro ninde uri gusaba umuntu uretse mubyeyi
ninde uri gusaba imihoro ndi kusaka bamuze sha kugwenda mu rugo ntaho ndaje kwera mwere urufunguzo aje kugura umva ndaje yo mwere urufunguzo aje kugura naze tushane ntabwo indi urashana nawe muze nari kwitondo none urukunga ngo njeyo wanzanye yego uzi igihe nzagenda ni iki kwanza njewe umuhoro gwaje ndava hano mugumpa kwizi imihoro ukuza kubariza mu ngo z'abandi niho wazitangiye itonde ndeba urufunguzo ugende bikokora guguye kandi ntumubwire iyo turi ntaho ndebuve hano mutamba umuhoro wanje ntiwavuga ko ari indi iri kukugenza indasi inda iri kungenza indi mfite uza amaguru nuko rufunguzo ndumwihere mereza hano ndumwihere nesoni ntiyanga tumukubite kuki mumfata nk'impuzu niyanga tumukubite mwanshobora si mwewe ngaho muzi iki ni igipamba ukwirirwa urashaka nibyo bwenge ariko itonde uri ntaho turashaka ariko hate itonde umva mwere kandi aranyubutu witonde witonde mutuze sohoka ura wakagabo iyo ngoto yisanga ndabumena iyo ngoto yicakiye ubwo buri nete ndabumena ariko kirarembuye cyane oya bikwa ko hano ni mu rugo rw'umugabo ariko igihe mwahereye ngo ibiryo ngo iki ngo indango nimuzanye ahangaha muzi n'ibindi muceceke hano ni mu rugo rw'umugabo bibwire kitumbase mwateranya amagambo ndabihorera musohoke musohoke twageze aha kare ndavuze musohoke mwese mugire vuba ndavuze musohoke mutokere mu rugo nta n'isoko barebye ngahere muri gusakura twaje kare navuze ngo nta n'iyonga isigaye ahangaha musohoke mukurikire nawe mukurikire nabizi ibintu ukumbwira urabwira iki nta soni buri gihe inzu mwayifashe murayiterura nibasohoke nimuze n'iki ngiki kicara sohoka janvier uwo janvier nibasohoke hata mabu mwamwarahuriye mwamutarahuriye sinzi mugende musohoke mutabandi ukunsohora wewe iki uzumukato nkuya ukatera bwera kare musohoke ariko rero wamaze wo musari wanyu ugende binyoma wowe ndavuze ngo uracyazana amahane muri uru rugo musohoke ngo makaroni musohoke sohoka kurikira ako makoroni bari kugira gawe si dore babandi bari bazanwe n'indaratama mukefu urarebye bahereye mugende navuze ngo nibagiwe kurikira urukingo rurimo sohoka gira vuba nta n'isomero urebye mwahereye mutesha umuntu umutwe manuka gira vuba ariko nyine uruko nibagiwemo akantu we ndavuze ngo akaranga basigira vuba inzu uri kujamo ni inzu ya siko n'inzu ya sikora muze tugende nta soni inzu mwayifashe mu ibyatsi nta n'isoni ibyo ni kuvuga ngo uri kunyumva ugiraho n'ingufu nibagiwemo ikibiriti ikibiriti sa kibigiremo he nta kiguhaye ubyibuke nta n'isoni kujamo katari iya siko ubyumva babwire nta n'isoni ngize ukuriye mudamu gabanya umunwa wawe buranje biriya biryo byose watumijeho nje naho natuma tutariye barabibaha ubundi wari uri kubitumizaho ngo bijye bandi ntabyo barabaha uri kutwirukana urabibyirira ari amakoroni rwose yawe hari ibyo wampahiye twe twamubwiye na bya birayi by'imbumbuze uravanga utazanye ziriya nyama isago mabondo gabuzi ngo wagaburiraga kuzura twagira ngo hashagamo amabu je nzavana mu kundi kwezi gukurikiyeho narosa na hari n'ibindi nibutse uko ntabwo hasi umva gira vuba ukure hano uyu mwanda gira vuba manuka babwire usohoke muvye mu rugo sohora ntahari tugende
ariko jewe No, ngwino mugundi kandi mezi gakurikira Jumva nyine umva nkubwire naze ndikugenda ngande babuje aruje Mabu, como vocês não gostam? Mabu, vocês vão umbaye w'amabu rubanza databuja nyakuza Mabu, vocês não têm ibi pa. ariko mabu urukubona ibiki utumye tutirira wahora n'ikisha Jesse nta narinzi ko ndarya. umva mbese ariko ndaranyubutumwa nawe uri umuhika ubu nkaho wari uhageze ute Mwebwe se mwahagezemo. ariko si uwo janviye we uramuzi Ntago muzi. Ahubwo si wowe ntago muzi. reka da ntabwo tumuzi natwe yanda yanyu bahuraga baravuga yemwe nayanda